asli apa sih? Ramah sambung kae. Gara-gara warisan bener-bener. Ya iya. Ini marem yo. Kebuke mlebu kandang. Wangon pintu negara. Ini mlebu YouTube ki kata kelopokna. Iya. Odeng. Odeng. Si rekat-rekat siapa gitu ya? Odeng dilah, bobo. Sating. Yeah. Nonton YouTube. Seperti jalan samsat biasanya rawan. Iya langsung kalian ngerti tempatnya bukan? Ngerti. Ngapa sih kan karena? Siti. Yang siti kok karo sing iki adilat itu nang Marung negara apa? Modem. Oke, kosong. Oh, receh dan. Selamat siang saudara-saudaraku. Jangan ada mau duit rekasa ya, jangan kayak gitu. Kat mungkin. Karena dia bojo-bojo ya kan. Wih seru dah. Dari kau ngomong apa? Itu durasi panjang ya. Buat ngupload tempora. Mencukur mengkodan.
monggo Fadila. Yang buri kayaknya kira sing kendor.